FM so braso so memu nsemo yensa kenna na pay yesin wadwa na ya de beso mo kase ebu ani nyina da frapo ye mantam no emo achem abuabo baby ayetie ayakua frakoma studios akuya frakoma batampa ni studio na yetia ye ba betwo ne srani abasa ediama wone eye January bosomi da toso aduonu nso wa fimpinu ene aduonu miensamo na abusua samri abuabo anu firi kwadwo apel kase bodem dia wo batie bi ni so wura muntaka mumbarak dia betu dwa sese ote se obi kase ya ni ya ba wonchen asadi pakro no sabi ekohwini ba wo yentro na wo eye ensafufro enso emunade shima enkrata bi Africa na mampanyi na nado da kwa gufuato na kache ababeto ya na proso obitira yeye yamani dibre sanso ena ensafufro mu owura danya ya dom level wo se da nado da kwa gufuato shebo bi na sa aboshe no wa hwepete takramu a wontimi ni so Yadubeko eye obi ama so wo Burkina Faso ano eye bi mine baako ehwanom so semno ekasa die eye soja aban na edi eye oman no eso na onom kire se omo ne France fo won no mo ewo eye nkitahudie bi san nkitahudie na omo ewo no wonom atwam eye nkitahudie be ya yedimu kire mu eba ana anapay di achi ewo Facebook ni YouTube ubetimi di wadwen channel for her about the bar ya bekenkan anapay a ede amao ana anapay kenkan fo wote yenkan yeme afia ampofo mene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ndi wanimu kan abusia ensam na anapay hyehyehye ya twene eni abasa AHENKAN933FM minority chief whip eni okopiemu awo asawansi abaton peso so no ewo asante mantebo no na yomomra hyebedwani woni monyamfo mu ntaka mu barak dense bia ba betudwa na ensasa na ensam no mede betudwa na busua enanu ada tetegana hanu bunada no ena nkrata bia ni anwan pie abonte senia memeka senia wan senia mimi hu no nkrata no so wanfi wani padin ne kura de da so no hunu nkrata de ba abonte ni tintini tietia nyina ne se eye ensachra ye bi eba ewo Ghana murashebedwa fie na edom kuma no wa mafa na sa shaya foforo no efiri wabanti wamani animfo no ene epie bi koto akire de bi nso beka ho hyehyehemu a ene ekofo aya substitution papa na sa enya ensamfuru mu epie mu ena moso madinkire washo bebre no a ena sese aba ene DC amanyoko nim wese a ade no ewom semu wotumi se mutumi bo bia di nanso enka onuado de onuado wo yentemu a adenti na mode hyehyaya eba na mammo onipa da sani amane nipa na ade ne befa no kora wonu wo so wonim ebim so yaka kire wo mu Johnson asiedu nketia ya ono ana ye titinani edma NDC amanyoko de bechechem sa so obi kotra ba bi ka se so manche nkofo na resha fe ne befa mo ho na nipa no wo twa nkontompo mo ka kire wo mo ebi so asem mo ka ne se da bi se de mo be ma anibre atiasi NDC amanyoko ndra da ya tete se eni asante mante nkofo ni soja se ko anibre soja enka ba usan nkofo ni asokọ pa emabru no bebre no na mo buafuo se a owre Haruna Idrusu ni muntaka mienu wo mo ka ba kire mu wo mrahye badwafia efe pa wo mo sanyoma ani entiaba ne se na mpanifo eye omumu nsakira ya enti o mantimi ambo bi amane obi nso so ono de ekwan yeyi anka ne dan ti wase eye obi nso so na wezu ade kitikiti wezu afam ho ben ena mu kromu abrise chesade ne de se ye feche no na se anka wa osi o wade ne ye pa sa na nkwafu edi wo kromu eno no na ne tintini tietie nyina nkwafu kase ebo mamane ya mo mamane ebo mamane ya mo mamane ne ka akum ya gene kwakuo anum eye owura muntaka mumbaraka nkasa baba edin sabia baba tudwa ya wo chrem se ono ani kuo
emafo National Democratic Congress NDC amanyoko no obia ni hono mu a wo pincha mrashe bedwafiefo ka tro so ade a ye ba be yenie ensachaye ye ba be yenie wo se asemu asie no kwafo kekansem pi wo bia kana ne ane yayi mafirimu anaden yayi mafirimu entidian na obi wo ho na nso be hye ho enti yayi wafiri de obi ba ne o ya asapone se o se o ya asapone de woni ya asapon bia nanso no ade bi se no wo se eye enkyerɛkyerɛ hodro enkyerɛkyerɛmu ene kasakyerɛ bi koso ewom sempanifuo ewo mu ankaso mu tu ni agya won betim da yan satraye de nanso odonti ane ya chichiri kuro odonti ane ya tikuo enti se ya tikuo na se bi mu efil so wa mu dibra no wosoro enti kabia nkabia bam tintini tiniti abam dia na kyese ha adwen ye papapa enti ansama hodro ne na monte so kaso ya bebo amamane o se enye no krase ya beka kire wo mo endro Daniel press conference ekoso ewa asawanse abato mpeso so enumu eno onimonyamfo mu ntaka mu barake ade sansem wetu dwa wone nsantwofo ekasa wo cheche mu adom asukwa eno wo se enioma bebre no na akoso wo machi a wo mu de omunim ho hwe na wo se watete se empanifo bi wo ani di se amanyoko no keka se wo mo hyeda tu nkofo bi se mo nko mo nchen no wo mo ne wo bekasa wo se wo chena ene empanifo no beba mo na so enioma ba bekasa de a no de wonim esanse ya kasa mprempren ya enya de so obi aba ne na so mpo abeka chen so owura ya be reshaft no efe keke se wonu nuate na wo yansa kyera ya na wo beka kyera no anipa so ya beje die wo wiase enu nti wo se wo kyena anase na de kye ena panifo a ndc fo panifo so mutu wo no ebaba wono mu ntaka mu barak na so a wonde wonim na ya kasa mprempren de enya de so obi aba ne na so abeka bibia kyera no ade reshaft ho nsem bia aba betu nanimo na wakasa no so na ni ezibila is mra shebedwani onimonyamfo Cletus avokanso wo bia na Cletus avokanso won de waka na ne se ade a esie wo NDC amanyoko no no enya kura na kwasi brodi beka se it is unfortunate. We are equally concerned that the letters that were issued were not the decision of the party. Our party as NDC has about 4 decision-making firm. But I serve as on FED, I serve on NEC, I go to Council of Elders as an observer, and I also on the political committee as an observer. Congress, all of us as minority leader is also on all these levels. At no such meeting was there any agenda to discuss this. So it is clear that it is a letter, yes, written by the General Secretary, but the decision may be just the decision of some few people in the party. And we believe that our party should sit up because Article 55 of the 1992 Constitution is very clear. It says that everything that we do must follow democratic principles. So we want to urge the General Secretary, and the most shocking part of it is that we were never consulted. I mean, I heard some of the officers saying that some elders were sent to talk to us. I'll be very happy to be mentioned which elder was sent to me to talk to me, because nobody has spoke to me. Wasu obi amane nchan tie ni ombebodi omumodi omuntu mrenchire sie zampa esie ne tu no tuntumrem ayi apone so ne tu no nti ene asem we wo ho enono nipa wuti ni kan no ye kane minority chief whip wo manti asema Ghana mrahye bedwafie ye kase ogusua eye mrahye bedwani a wogiram de madehia wodom ewo asanwase abato mpeso so no ewo asante mantam woni monyamfo muntaka Mubarak. Ghana de shimama yakuyanim ewa sefufro emu ewa nopa no sia akanka sebono enso emu AHENKAN933FM FM de achi wo Facebook live na Facebook YouTube live so na etimi emwa na amanebobi Africa na mampanyini na nado danko akufuado na kache etimi enso ayiniti a ababeka yensa achese yaso adimu amanebo ede babesom wo na ohwa enkrata na eso anache so tintim nkrata no yu eye enrada ana no eye January bosome de toso aduonu ensia afimpino ne aduonu miensa enso emo 26 January 2023 eno tintim ensemi edegu enkrata eso a wodi pie montene eso na ensam na tifi no ana wodi tudwa kire mu se wei eye tumi anase dibra yede ema eye opanyini asisi ano obehwe eye asrafo mhwe wiem dwumade ne toto ye eso na chese a appointment of new chief of air staff na Ghana mampanyini na nado danko akufuado ana wo kire mu ese enei wone eye wonoma
wamo enso etu eye mampanyine efo meche council of state no anaso mutu aban efo ana wonom enso so ehwe Ghana mambra no said the wetintim ade ahye Ghana mambra 1992 constitution ni mu no article 212 no enso so eka de pefe wojina sa tumi no eso ana wo kire mu se ene wabo eye Air Vice Marshal Frederick Asari Kwesi Bekwen waboni din se ene wono ene woma meye Chief of Air Staff na won hwe ntoto nyoma ma nyoma timi enso enkonkan wo kire mu se eye ene edai enrampo eye nra dana nkata no eba bontena no wo kire se opanyin no na adwuma afirase wo se ofirase bu adwuma wadre no wo hwe ma nyoma enso etimi ekọ eye enkan na wo kire mu se sansa kire ye a wo ye esa waye esa nse de wonum sisi ye nei okono eno ye Air Vice Marshal Frank Hansen watche se opanyini no yade se de Ghana mamra no ekire no se uduru eye enfie bi a Ghana yehunu se da bi umpom ayemre nti no wo se gya usu timi ekotena fie na adwodwo ho kakra na wafutuo bi a se bi uso de eboa na yepigya omandi gina woti ohunu se opanyini no ni mfie no yade se eduru ba bi a wo so okwa ahomegye enso so emuo eno enenam so enso ebia ma omo ayesa kire nei Air Vice Marshal Frank Hansen enei watche se okwa ahomegye mu nti no enenam so a wabo Air Vice Marshal Frederick Asari Kwesi Bekwen din se onkono nkoto adwuma no so ma nyoma timi enko enkan nana adodanko akufado Ghana mapanyin nam kratai eso akire anisode e de akire ankane Chief of Air Staff Ora Air Vice Marshal Frank Hansen so obo adwuma papa wabra na wono ehwe adwumadie no eso no wantoto nase wo ye nafamu bia ye ne die bia de boaye said ye beya enei asrafo adwumadie no betumi akonanim Ghana Armed Forces said ye beya betumi akonanim pa enunti wadanase pa wabra wokona ho megye mu so no wosre se Yakopon na mo ne ho ban na afesu nim die bia wono so ewo bia no won hwese se bi wakotena fie no o ma ne nka ne tirim obehwe no otimedi aboa titiriw ane nipa ne yabo ne din ese wo mehwe no onto ne dwumadie eso no ne ye nyina yetimi aboa ma Ghana fa ne ntoma pa afra san se o man no tumpan a ye nyina ne ye betimi enso atimu ede enkrata yi anipa wode ne nsa ehya ase na wode eba montene eso Owura Eugene Ahia wono na nkitawudie kwankyerefo panyine ewo mampanyine atenaye wono na ne nsa ehya ase a ode enkrata we enso eba bontiti yesi ade open Chief of Air Staff kanasha no se Air Vice Marshal Frederick Asari Kwesi Bekwen wono ene pepe na nadanko akufaro di dwumadie no enso ede ahye ne nsa na ayufo de ne de mai de ahia mame ministers no reshuffle no Maakye eno de ho krata ma eno de memensa nyankan bi oh sa bi mu kire se aba eninam wiem ehihye soro ho sa nyansa ne Maakye ye fom ha dia show pa choda be na beba to me ni dia simetima ka se ne wo chena ne de mentimi nkire ole but efiri sabre ekobia de se daachi bia ye daachi ababa this NDC for dia na bebom ni ntino e wo so omo hwa na omo tamia amanu mudwo enye so omo dia no so be ka ho a dede be wo krom dodo ese sika ni bedwane NDC for bibia ba na parliament is omo de buru omo minority no nte ye enye bi na wo kan ye munta ka se ye bia consult ne ni ade consultation mem amafanya consultation fee sa ne ye no to get them consultation fee ama the consultation fee ni kwa koma no atu anko no isi omo tia no this omo twan manu muju kakra yes reshuffle no mampanyi so de ndi be bom de a bagana your problem attention no be shift ebe yi ti gisi wo twan ama we mu de no dwo no de no so aba ne yenya no so bi aka anti time kuchu yo ani aye di egu form ha aye bre yes sika afu nsu de wanya bi amoe no ano no ana je se coach apia amfa wa and case na ewu si coach Otuado we will kidnap you. I don't cry no
What do me? Near kidnapping, no cry, they are no kidnapping. Mudiamo, more kidnapping beyond $1 for my GP. Na yenim kwan ya dollar ne fa so timi je ne ufla GP nsem. Oh. Na sasa the management they are poor. Otu ado zo mo ntimi ansa a kidnap no. Mo ntimi management no ba omia management no. Ena e ma dollar ni nya ahoden a odi pie no. Ena otu ado dia na. Otu ado so de wo mo. Mustafa. Mustafa de ngolofo o ma ntimi. Onu okreku. Hwe countryman ai bi mesresa. Akwa me pa. Jashimunyina. Jashimunyina. Seria boni. Junu ho adwem boni. Na wo bre no. Unhuche. Oh, bresa. Yeah. I don't cry episode, Mr. But seven ahomanate. Ma stressa. Hey. Akwa oblezi dia no ade ba ku bia wom silence. Ada petwa dia mintiminka. No dia shame. Hey, akwa we. Jessica. Tu some pogane sikamu tinu nyafu. Tete wono mo. Koji bia scout coach bia nam de na ba se o me coach Black Stars. Abuzia. Hey, asamu groma sabejo. Judi anyoda. Enyo timenyo. Awusama yanko yanim awa anapando nsia aka kase bono emwe na National Cathedral ho sankaya nso ya bubruja awa Ghana hanom nse ya kyese wodwune hwa wonti ase de ntia National Cathedral ho asama ye hwanyan na obi se wonde ya wonti ase na obi nso uche num se wonti ase sen papa ono na hye ne bo onu na sha ne bonti se wantimi ani ne bo sha so no se yan sika no di kosi a de enti na ntia ase na ani nipa nsa sa na tie ano se han sa na tie nipa no na sha ni bo ana se de watani aba ya so sa no na National Cathedral wasam wa mi kan ne ho sankaye ya wo Ghana ha se nam so ema sika ahudro bebre no na akukwa kukom na no ada okuja twabla kwakura ene ye wokeka nsem bebre fiafia board of trustees ne ho ye bi muso se da bi nsem wari ye tatale free ho ye yi free ho na no muso wo muso ba se ya busi o enye se yo ne ho asem ho akoto se da yo daye oba wo daye o so se dan kura be kwa akoto ma ho ato kakra na asa asori bi enti we no akwa akoto kakra na no hwe sika a akomu a enanu ada ya eya Ghana fotosanfo wakobra shebedwa fie committee bi omote omso mototo na no wo kirekire mu bubo sika hodro awura sa National Cathedral ni mo e kire mpanifo na wabobo ya no na still nkofo sense ni wo mutim se wo hwe site one mo National Cathedral site one mo omunya bibi soronko bia ho beka se galamsey site ensuo tata ho uhu foundation uhu ade nani so enanu ada so mo ko kankan Bible e ho ho mo de nafu anum si ho e ko kankan Bible e kan ya nti wo mo so mo de omuhu National Cathedral so obi a cha na dwenam so e makane auditor general owura Daniel Yadom level e dia babetu dwaya wo chem say His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo eyamrato so wode Ghana sika abekwa akodi ni bohye eso wo se bohye na nado ena hye Nyankopon se wo hwe na wo boa no betena akunya ne so a wo besi aso odan kakraka ama no ahye ni dia ni monyam enti na wo hye sa abo no ye o hye ne kukua mu bo ne mpaye no na Ghana ni ba bia nyina ho ntia ba ne sen ene ye de Ghana sika na ekodi sa bohye ne so owura Daniel Yadom level eto ne nsam so no wo chem sem wo hwe Ghana abakwasemu a ba bia ne ho no ma ya tworo ato wo se obi kwahye ne bo obi kasa eye ni bibia se afia mpofo ameti yai na mesima humo okubi aya mefe na mekwa akoto a na se mensa ewa aban mu amesima ekwa akotam sika no aban sika no akwa akoto mu oku se da bia nya ni ba bia who does that enti what one nsam so no wacha se enu ti wo kirechema akwa akwapem se
National Cathedral no sika nyina da eni kwan se free aban fotuo mu eni kwan se ya Ghana fo sika eni kwan se taxpayers atem penten kwa etuenteku ka presempo apondu edi amaban awie no wode amaban sa aban je fanya puntujuma eti eni kwan se aban kosa fotuo ni kwatam se sika so wode kosi asordan Ghana ha so twa ya ho hia chese wo twa wani kurukura eni ensordan do so papa ensordan din ebi wo edi ni kwatia na watwa ahwe edi akakraka tele wo kwhwen kwofo so dan so bangayam esoso pa enti ekura ya timu amaya ya timu a ensori dan atwa ya ho ahia na wo beka chese wo sa kosi aso dan kakraka eni e wa botom ri anka nye kesi na se o mani sika padi o se ensem fata woto ne sem so no se wo hwe Ghana mamra ni mu a ya ntro ne baabi enti wo se Ghana ya hwe na 1992 constitution no ye diso anu nti wo se auditor general so o ya watusuo na anu ada covid-19 ho ensem ahodo bebre ode bae wa pankofo ho ntoma enti wo sra ne se wonsan kwa ni nkrata mu biem na National Cathedral ho sankaya so wan famra na fili gado chi wo mawiambom na Ghana fo ehunu de ekọ ene de eba ewo sikasam efa National Cathedral no eho. Very much. It must be audited and must be properly audited because personally, I think that expenditure is one of the fruitless and wasteful spending of public funds. There should never be a situation in our history where an individual has a desire to do something and use public funds to do. If you promise God, honor your promise to God. You don't use public funds for that. And even if you want to bulldoze your way to use public funds, there are laid down procedures. The procurement process must be followed. The constitution must be followed. All those things, from what I'm hearing so far, have not followed the laid down procedures. And so to me, it's a good news. An audit must be done. I only hope that the audit firm who is going to do the audit, they are conversant with the laws governing public funds. Nipa wuti nkan kane na jawo no ana hwehwehwehwehwe enkofo nsemu ya bano nkrata asemu enkofo di ya adwuma sikasaba enkofo di ya adwuma ewa soya hudro abanya soya hudro mu akapapa na kane no wo hwehwehwehwe nioma mu aso fofi anto atade ase wo retirement owura kane auditor general Daniel Yaudom levo ena yetene kane na kofa so bayamfa manfo adwenkyere 1212 bi mra na fe yanko obi man so shama aba Edna Benya wodi aba se NDC nyankopon ka wom ho papa nyankopon eka wom ho na wase na Ghana mampani dada John Dramani Mahamadi oyadomba papa pati nyankopon bedi o manim ka be ya mampani ni bie Crespo fufuo so di aba se se di ajadam o NDC amanyoku ajadam wase nani so ache ani aje pass sa ayaso obi ukoto so obi abadwe se ehia nua sansuo na fa blog tum na tena ho ena sa wan hwa de be free suru aba betia gu so yire ho wan hwa uyembehyo enti wonde oso wonte sa abe no ti wose dani agye senkofo bi eku pre ewo NDC amanyoku ni wo chia eye onimonyamfo Benito owusu bio Blazard Sun so dia ba wose 2 PM Asante Mampo wase Ghana yehiampa ebopa na wo hwe nioma ekoso ye mamu a enyampa ebo na yede wase enyampa ebo a eyede ba de pa ene yehia hwe sempa ebo Blazard Sun so de enodo bibi kaswa edin de mu wo bi wado so de abasa so NDC for no obuso am se eti de mo kire no omo fi so mbetimi de mahama aba bi mana also forget it. If you don't get it, forget about it. And master planner Junior Kentampo aka Kentampo BMW yo wonder you say about me must win was say kasiabon eye clear muda ho ne yankwaso anya adwuma zena was say ntia kasiankoma chief engineer lawe okay incoming Krowo parliamentary candidate and Kwame Shai so dia basa henkan FM ye kasiabon mu dida ho monkoso anya de moye ne yada se keke kaso ade wose wo chia yen anapei enti adwen mawio yenkwe
na Ghana de shimama yadu etufa na yadu wako obi man so economy no said aye nti no yentimi mfa nko eye akwasibro ni krom ye ne na bibi ma hwe ya ye ko eye Burkina Faso na Burkina Faso man no emu no woni be ya adwen ese wonum so okọ no ma pempe de eye soja aban na edi eye oman no eso a yese enya de ketwa na wonum kire mu se o matintim nsem ede akwa eye France for no say France for no mo na bedi wonum so a enti amoma nyonkofa no emu ode pa yese enya de ketwa enu nti na France for wonum ehwe ye omode eye asrafo de ema Burkina Faso fo se omo hwe no mo awonum se de be ya omo so ema na subdue betimi abam titiri kra no wa bra eye ade se enei omo nti omo wase ema kamam kabi amamu enya adwuma no na so Burkina Faso fo mpanyimfo ampempen omane so omo se omo eye asrafo no kire mu se omo ka kire France fo se eyo otom omo asrafo omo de omo aba eye Burkina Faso manim nyina no omo nyi omo emfiri omo hia omo biem eno sa agye no omo kire mu se eye babia kwa koduru sa so omo susu se de no ma se bi koso no so omo ahwamfo mo na ensi fo ma France for na nkasa asrafo no ombe da na omudua broni ama wanhwa ade ani aye Burkina Faso man no enu nti eno mo kire se ewo se eye soja ban biara na asrafo bia omufuri France for eman mo mabeje eye Burkina Faso aboso no omo ehia omo bi omufuri oman no mu na afeso no omo hu se do metimi aso atoto omo nioma ede afa na France for so pan fo kire mu se sa asrafo na omo ede omo aba Burkina Faso no enye sese bi oboni bia ete kire da bi na wonom kire mu se wo hwe aman maya wodo a wonum edi wonum eso bibi man wodo mu bedi wo so a babia wokọ a omo France fo no masrafo wonum a wonum eboa ahwese asomdue bekoso na omo nte ase agenti Burkina Faso nko ade enei omo person bete ase amasa asrafo omo de ama omo no betimi enso aye adwuma na enso so no onum kire mu se de omo pesa asomdue ebani nti no omo ate ase France fo te so omo ate ase omo age enei Burkina Faso fo hye omo pese omo ene omo eye no atomu a ene omo asrafo a omo ewo eye Burkina Faso no wo tere se wahwe se omo nyina so betimi afiri ho na se de be ya asomdue enso betimi enso akoso tiwei amane botiawa akopiem ewo eye France fo womo ene eye Burkina Faso fo ntemu a de ekoso ebusia ha ene ade anapa no nsia akan kasia bono ebesie Kwame Asante ene de yakọ abefo ntentan kasia so ya jebra kenkan kasia boede ma anapa yeme afia ampofo wa mene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan kasia yes